Ой, жануар. Өте чоң арма екен. Торы. Ойы бір 80-ге барат ошайды. Ассаламу алейкум. Урматтуу экендештер. Эл Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн Жалал Абад жергесинде, Жалал Абад жылык базарындабыз. Biraz базардын бааларын сиздерге чагылдырайлы. Каналга катталып, лайктан басып туруңуздар. Бүгүн азыраак келген окшойт. Бир аралап тартайлы. Баалар кандай болуп калды, кандай аттар кирди, согум тарапты татайлы, тайлар тартайлы. Буюрса, бисмилля деп баштадык анда. Торун канчада отасыңар, иним? 160. Каяктыкы? Жашычы? Экасы? 160. Экасы екен. Улагы бар ма? Кандай улак? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисине кулак түшкөн. Пайгамбар айтты: "Даума бакум бис садака." Үйүр көргөн эмеспи? Ооруларды садака менен дарылап чоңулап. Кайсы сода болот? Болбойт деген болсо мен өзүм жок. 85 кылды. Жашы кандай жашы? Мына жазга апышты. Канча берип койдуң досум? 81 миң. 81 миң. Жазга апышты экен да бул, а? Жазга апышты. Бойлуу экен бул. Тунан экен, 81 миң берип коюптур. Бой башы. Содан берип. Канчада отасыз ака? 250. 250 миң. Каяктын аты? Барпы? Жашычы? 5 жаш. 5 жасы. Улак. Үйүр. Несі бар ака? Үйүргө. Такшалып бүтүптүр да үйүрдө. Үйүрдө кызматты кылыптыр да бул жандар. Пародасы эмне мындан? Россиядан келгенби? Танчака будёнго деле окшоп кетет экен, э? Канчада отасыңар? 350. Несі бар? Үйүрү, улагы. Үйүрү бар, а? Бою да бойлуу экен, э? 170 бар окшойт, э? 70тен да бийик окшойт. Үйүргө коюп кулуна ала турган нерсе экен, сөөктүү. Бойлуу. 350 отасыңар ба? Табросы да бар екен, 20 деп. Қанша отасыз мында, ака? 200 дейбі. Озын алып жүрші жақшы екен, бұрға? 200 от тұршы ат. Арығырақ екен. Екасы екен. Арғымақ. Басың қаншада отасың? 160. 160. Жоқ сен аны айтты. Құлаққа 110 бері отады. 110 мың сом. Беріп етады. Өспірім қанша екен, үкім? Қанша екен? 120. Құнан бі? 120 мың дейді. Сәрекетші? Жашы қандай? Екасы басычы? 90? 90 мың кемі бар. Екасы екен. Жанағы неме екен да бұл, а? Жумоңқта міне тұрған аттардан екен, а? Бой пас, моңғол деп қой, не деп қойшады?
ишке малга жайлоого айдайт экен, а? Сонун экен, а? Чарчабайбы? Чарчабастан экен да. Канча сурап атат базар? 80ге бербей атасың. 90 миңде эки асы экен баягы жанагы жайлоого чарчабастардан, монголдордон, жумоңдон. Сен канчада атасың, Качкан? Жашым не? Жаңасы 120 бу. Базар канча кылып атат? Мына кунан канча дедиң сен? 120, а? Кунан экен. Теке улак айдайт экенсиң да, чабасыңбы сен өзүң? Молодец. Жерден эле алып атасыңбы? Бою 1.40. Жок, 1.50 чыгат. Жок, кой. 1.50 чыгат. 1.50 чыкпайт, 1.40 десек. 1.50 чыгат, мен өзүм 1.40 болчу. Тизгин менен кирип, арылап эле кирип барабы? Ана? Жануар. Ширақ екен бирок. Короче, аралап кирет экен да топко, а? Молодец. Айт номерди. 703 менен 348 186. Сен номериңби? Айта бересиң да чалса, а? Анан балашам десе атаң айтасың да акаларың, а? Ушу монголдун номери. Кызыккандар чала бересиздер. Өспүрүмдү канча дедиңиз? 140. 140. Кунанбы? 140 миң сом. Миңге өшөйт, а? Улоо, үйрөтчү. Улоо. Сарайда эле багууда туруптур да. Өзүнүн эле кыргыз жылкыданбы? Ачыныкы. Ачын жылкыларынан экен. Жазга бышты болот да. Ушу кышта үйрөтүш керек экен, баштары дагы узун кабактары. Ачынык экен, таза кыргыз жылкыдан, суагай. Мингениңизде сатасызбы? Жок, сатпайт. Сатпайт. Номер калтырбайсызбы мунун? 78 менен. 0778, 41 46. Ачыдан жакшы аттар чыкчу эле. Ачынан. Ачыдан өспүрүм алам дегендер көрүңүздөр. 140 деп атат. 140 миң деп атат мынакей. Жашы кулан. Үйрөтүп алат да, ким алса дагы тарбиялап, таза кыргыз жылкыдан мынакей. Ачыдан таза уруктан алам десеңиздер, көрүңүздөр. Бою да бойлуу экен. 1.50 үстү болуп калат. Азыр калтатайбы ушун да? Полторашкадан өтүп калыптыр да, жазакунан, а? Россия бу, ака эмне бу? А? Не дейсиз? Жок. Польша? Ой, Польша. Польша экенине ишениш кыйын болуп калды го бу. Россия бу дейм. Ким билет? Эси Польша деп атат. 170 дедиби талант? 170 миң дейт. Калтатай шөт. Ава канча дедиңиз тайды? Тайдыбы? 90 деди. Калтатай, а? 90 миң сом. Унуңуздучу, торуну? 85. 85 миң сом. Мен 76 сурап атам. 76 сурап атабы? Тай канча, иним? Тайды, айтчы басың. 100 миң. 100, жазга кунанбы? Наркы торучу, торунун канча деді? 120. 120. Bakkan tay vermeyse orada var. Kançadan aka taylarınız? Taylar 75, 80. Erkege bardık ha? Жазга кунан да булар, ha? 75, 80. Жазга кунан.
Aşkın anda. Kaça bununuz? 130. 130. Bu жазға қышты mı? Жазға құнан ба? Кәлтата екен. Полторашка. Суағай чоң нәрсе екен. Бұл құлындар қаншадан бұлар? 55'ten. 55'ten. Erkek urgatçı. Erkek urgatçı aralaş mı? Allah bula at Çok başka. Anneme kalsın. 50 öğresin dalam. 53 öğrendim ben. 53 kalkam. Allah bula at gördüm de жүрөөрү ha. Bu Cumon kütüğünü şey ta? Ha baytal bu. Mongol atı şey ta? Mongol. Жазға bıştı bu. Kaçta da ötasın bunu? 65'te. 65. Baytal bu ha? 65 mi baytal? Taydın bardı gele sizde eken da? Türü var mı? Türü. Razmeri var. 38'den 50 keşeğin razmeri var. Erkek urgaç aralaş mı? Erkek kol. Kançadan kançaga çayın aka balары? 35, 40, 43, 45. Taylar yakın 55 milyar. 55 milyon. Erkek mi? Erkek ayağım. Boylu ken. 55 milyon aka. Ya taylarınız kançadan? 60'da. Maka kişnekey. Tulumdar taylar. Pazarın kişnekeyleri. Kançadan inim? 36. Nolarçı? 36 min. 36'dan nolarçı? 38, 32, 36'dan. Noçu? Saman sarı. Allah'ım. 30 bu. 35. Soğumlar. Elçi basın. Dostum kaçıdan da atasın? 130. 130'dan mı? Canım ya 120 bu 130. Ha, bunlar 120, bunlar 130. Cemde turup dur ha? Oğuda. Bu danekler kaçıdan ha? 115'ten. 115'ten. Bıştılar mı? Canası. Canasılar. Kaçadan dediniz bular? 150 demek. 150'ten. 150'ten. Et dükkanı. Yaşları qanday bo'lib qoldi bular? Ekasi. Ekasilar bu. Soğumga. Çoğ narsalar ekan. 120 adan dedim. 120 adan. Qaysi satıldı? Çok satıldı. Qanchaga berdingiz? 113. 113'ga. 120 adan deydi. Narx çok satıldı 113'ga. Yaşlarım ne bularınız? Birden tuğan. Birden tuğan mı? Rabe. Karasılık. Kaçta tutasın? 150. Berdik Rusya'dan gelgan. Orada Rusya. Rusya'dan. Bir furalab kelgan o'shaysa? Qachon kelgan aka bular? Kecha keldi. Kecha. Ukame onu qancha? Qanchadan o'tasiz? Qanchadan qanchagacha? Tonnasına qaraysiz da. Şey, minimalniy, maksimalniy. Примерно bana aytingchi. Qaysi birini? Kim ba, cho'ngdornanda ham o'nog'ingiz tay ekan. 140 dan 85 minggacha. 85 mingdan 140 minggacha, ne? Bo'zda ham bular, ha? Aytish qiyin. Yo'q, men bu yoq chetdan onu. Qayerda bo'ladi aka bular? Bagajinga. Bagajinka. Ha. Bozorning narxida bo'ladi. Ha. Rossiyadan. Beyler gelip dur, baytallar. Taylari ham var erkek. Ha, taylar var mı? Video var ha? Şu yerda var. Ha, şu yerda mi? Erkek tayları da varken, kalta tayları. Nomer. Ayting nomerdi. 558 men. Aha. 51. Aha. 89 89. Aha. Bagajinga da olur. Bagajinka da. Onamız jamoat semiz ekan, ha?
Благовещенкада Жалал мал базарының нарағында болады екен. Kimге қызық болса көріңіздер. Россиядан келіп тұрып бие байталдар. Марат. O neyden geldim orada?